Oni se razvijaju do enormnih granica i to je razlog, između ostalog, ne znam ko je spomenuo Ilona Maska, da Elon Musk tvrdi da će iduće godine da se odlazi 6 mjeseci će trajati putovanje do Marsa, otići će se tamo, sagledati mogućnosti koje već sada su poznate, na koji bi se način tamo živjelo. Ovo na prvi pogled liči na fantazmagoriju. Međutim, otprilike ne u potpunosti, ono o čemu je on do sada pričao, zahvaljujući ogromnom timu ljudi različitih profila, znanja i oblasti kojima se bave, on je već mnogo toga ostvario. Da, pa znaš šta, da vam kažem, profesor, Elon Musk će uskoro biti ovde uključen u studiju u ovoj godini. Imamo takav nekakav dogovor i on sve što je pričao, deluje kao da je teorija zavere, kao da je to fantastika. Kakve veze Mars ima ili nema. Ali evo, ima. Na kraju ima. Ja vidim da ima i da će se to i desiti.